Isebingelela mbukelo khona ekhaya emagumbini nomhlaba obuyelayo dla imithandazo eMpumalanga ePitiF mbukelo khona ekhaya. Mbukelo khona ekhaya. Kunezinto engokwazi ukuba uyithole futhi ungayi-forced through idlozi, through isithunywa sakho, through uNkulunkulu wakho. Lezi zinto zisuke ungakwazi ukuyithole ngoba zibona ukuthi zizoba yingozi kuwe empilweni. Nokuthi wena mbukelo khona ekhaya awunawo amehlo akhona kubona ngala ahead. Abese uNkulunkulu into uyazivimba ukuthi ungayitholi, idlozi livimbe ukuba ungayitholi, even isithunywa sakho sivimbe ukuba lento leyo ungayitholi mbukelo khona ekhaya. Futhi nokuthi abantu bavalile bathakatha, bakuthakatha, bakuvala benzele kona lokuya. Makathi idlozi lakho liyakhanyisa, vele kukhanye mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe ngane zakwethu, uma ngabe idlozi lize langena kuwe oba umuntu wakamoya or umuntu wesithunywa, idlozi likhetha ngoba lisuke likwethemba. Kukhona imisebenzi efuna wena uwusebenze, uwenze, kube khona indima oyidlalako, udlalela abantu abangasekho emhlabeni esibalala nabaphilako. Bangena kuwe nje ngoba kukhona bona bakhona ukulungisa basaphila mbukelo khona ekhaya. Ungathi nje if abantu abadala kungumdlalo or it's a waste of time or bangene kuwe ngoba unenhlanhla or ngoba mhlawumbe umuhle kakhulu. Bangena kuwe ngoba basuke bafuna ukukusebenzisa. So bese-ke thina asisawenzi umsebenzi wabo. Senza imithanda kwethu, sithenga imoto, sidlale, sigrove, simoshe imali, kanti bona bangena kithi ukuba sakhimisa, sivuse imizi yabomkhulu, zivuke ibala zabomkhulu, kulotsholwe abantu bashade, kwakheke kube kuhle, kube nekuthula ekhaya, kube nekuthula emndenini, kube nekuthula ekuzweni. Manje thina senza ngokwethu mbukelo khona ekhaya. That's why ngathi kawudingani ukuthi akathwasa, lalo akathwasa, lalo nesithunywa, lalo unedlozi. Zifune kahle ukuba labantu abangene kimina bafuna ngihambe ngayiphi indlela, ngisebenze kanjani. Futhi ungacompete nomunye umuntu mbukelo khona ekhaya. Yenza ngeyakho indlela. Uwenza indlela ukuthi abakini indlela abakutshela ngayo mbukelo khona ekhaya. Uma sekwenza bajabule ngalokho. Inkosi ikubusise, inkosi ikhanyisele Dlamini eMpumalanga ePitiF. Siyangena ekhaya eMphumeni, siyangena ekhaya eDamini, siyamkhulekisa umuntu siyamelapha mbukelo ekhaya ukugula kwakhe. Sayabethela ekhaya lakho, susilwa nemzini wakho, amadimoni nabathatha wena sibisele emva mbukelo khona ekhaya. Siyakhorea iwasho zenhlanhla zomsebenzi, isichitho, intambo, yonke nje okuhlukahlukene mbukelo khona ekhaya. Okudingako mawukude ngingakwenzela. Inkosi ibe nawe, inkosi ikubusise. Nalaba abaganga emzini wakho, batshontshe imali yakho, tshontshe imfuyo yakho mbukelo khona ekhaya. Sizobhekana nabo thina asinankinga mase kumele. Amandla kaNkulunkulu awehluleke. Inkosi ibe nawe, inkosi ikubusise. Ngiyabonga.